wara Palazzo Ferreria lura jista' jkun hemm monti kemm iridu. Ġifieri jiena monti fuq in-naħa l-oħra jiena I'm not in favor of it. Ġifieri inti m'għandekx diffikultà li l-monti timxi lejn triq l-ordinanza basta ma tidħolx triq Repubblika. Eżatt. Biss ma taħsibx li wara l-isforz li saru mill-amministrazzjonijiet biex id-daħla tal-belt tissebbaħ. Tkun wara Palazzo Ferreria laqas tara. Ġifieri it's not going to affect Renzo Piano project. U inti taħseb illi sakemm il-monti ma tkunx qiegħda tisporġi fit-triq Repubblika int m'għandek. Mhux tisporġi anke lura, ġifieri anke I'm saying behind Palazzo Ferreria. South Americanti is the most beautiful street in Valletta. And it is very essential that it is cleared from that monti. In other words, to me, Monti is something that you go to if you want to go to it, not you have to pass through it.